Dame i gospodo pokrajinski poslanici, poslanička grupa dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, glasat će protiv predloga koji je izneo predsednik pokrajinske vlade, gospodin Mirović, da se Dragana Milošević izabere za člana pokrajinske vlade. Mi nemamo ništa loše da kažemo o gospođici Milošević, šta više, mišljenja smo da ova kadrovska promena na čelu Sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnos sa verskim zajednicama može doneti pozitivne efekte na učinak ovog sekretarijata. Mi smo mišljenja da se smena Miroslava Štatkića i kompletne družine koja je sa njim došla pre 1,5 dana trebala desiti daleko ranije. I moramo biti potpuno otvoreni, iskreni i pred poslanicima i pred građanima, pred javnosti i reći da nije u pitanju nikakva svojevoljna ostavka, nego da je u pitanju smena. I ako je smena, tim bolje. Mi pozdravljamo taj potez i u moru, u obilju promašenih političkih odluka, promašenih projekata i propuštene 1,5 dana za autonomnu pokrajinu Vojvodinu, ovo je jedna od boljih odluka koje je donela pokrajinska vlada. Dakle, da se napravi kadrovska promena na čelu Sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnos sa verskim zajednicama. Po prirodi stvari, kao opoziciona politička partija, mi ćemo glasati protiv izbora gospođice Milošević, ali joj u svakom slučaju želimo uspeh u radu. Ne sumnjamo da će morati dobro da zasuče rukave, ne bi li uredila, ne bi li pospremila nered koji iza sebe ostavio Miroslav Štatkić i ekipa koju je pre 1,5 dana doveo sa sobom. Srpska radikalna stranka je pre nekih 10-ak dana izričito zahtevala na konferenciji za medije od predsednika pokrajinske vlade da do smene Miroslava Štatkića dođe. Da li smo mi na bilo koji način uticali našim apelom na odluku predsednika pokrajinske vlade, nije nam poznato, u suštini je i manje bitno, ali činjenica je da već 1,5 dana potpuni haos i javašluk vlada u Sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnos sa verskim zajednicama, koji je bio još pre 1,5 dana privatizovan od strane Štatkića i družine koju je doveo zajedno sa sobom, gde su se krčmili milioni iz pokrajinskog budžeta na nepostojeće, na fiktivne projekte, na finansiranje kojekakvih udruženja građana, nevladinih organizacija, a poenta priče je bila samo izvlačenje desetina miliona iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine. Za neverovati je da je gospodin Štatkić zapravo još uvek... Gospodine Jakšiću, moram da vas upozorim da ste dužni da govorite o temi. Pa to je tema. Nije to. To je tema. Nije to. Pa dolazi do kadrovske promene na čelu Sekretarijata za kulturu. Ali, izvinjavam se, oprostite, molim vas. Tema glasi ovako, izbor člana pokrajinske vlade i pokrajinskog... Apsolutno sam u temi. Tako je. Apsolutno sam u temi. Ali nemojte se vraćati unazad. A moram da se vratim, pa ne možemo tek tako da preskočimo taj period koji je iza nas. Imaćete prilike kada budemo... A nemojte tako. A nećemo više imati prilike zato što čovjek više neće... Molio bih vas da govorite o temi dnevnog reda. Izvolite. Apsolutno sam u temi. Dakle, mišljenja smo, mi smo zapravo bili u čudu kada je gospodin Mirović predložio dugogodišnjeg, istaknutog dopisnog člana fantomske protivustavne takozvane Vojvođanske akademije nauka i umetnosti za člana pokrajinske vlade. Ostali smo u čudu. Ponavljam, mišljenja smo da može doći do efekata koji su pozitivni ovom kadrovskom promenom, ali smo isto tako mišljenja da je potrebno zajedno sa gospodinom Štatkićem zahvaliti se i njegovim neposrednim saradnicima. Od zamenika Kuzmanovića, preko Zorana Hadžilazina, poznatije kao Žika Vikler, i ostalih koji su najneposredniji, najbliži saradnici u Sekretarijatu za kulturu. Dopustite gospođici Milošević da sama bira svoje saradnike. Nemojte da se nameću ljudi koji su u ovih 1,5 dana pokazali se kao nestručni, nesavesni i kao ljudi koji nisu dorasli ovim funkcijama. Mi srpski radikali smo mišljenja da je potrebno formirati nepristrasne i stručne komisije
za dodelu sredstava iz budžeta koja se dodeljuju nevladinom sektoru i da je potrebno uspostaviti striktne mehanizme kontrole kako se taj novac, kako se ta sredstva zapravo troše iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine. Bez toga apsolutno nećemo napraviti bilo kakav korak napred u onome što radi ne samo Sekretarijat za kulturu, nego svi ostali sekretarijati u okviru čijeg posla i rada praktično imamo to takozvano projektno finansiranje udruženja građana, odnosno nevladinih organizacija. Imamo sekretarijat koji je preglomazan po našem mišljenju. Sekretara, zamenika, 9 ili 8 čini mi se, pomoćnika i jednog podsekretara. Pa ni Bill Gates u Microsoftu nema takav bord direktora kao što ima pokrajinski sekretarijat za kulturu svoje pomoćnike i svoj bord tih mudrih glava, odnosno trusta mozgova. To je preterano, ljudi. Ti ljudi vuku ogromne plate iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine, a podsjećam vas da gotovo da smo na sredini mandata, a još uvek poslanici u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine nisu ostvarili svoje elementarno pravo da zasnuju radni odnos. Još uvek imamo nerešenih 7-8 slučajeva. A ovamo imamo bukvalno 10 najbližih saradnika u Sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnos sa verskim zajednicama. Ponavljam i time završavam, želimo uspeh i sreću gospođici Milošević na ovoj novoj funkciji. Mi ćemo podržati sve ono što bude bilo pozitivno u njenom radu, u radu Sekretarijata za kulturu, ali budite spremni da ćemo biti najžešća opozicija u slučaju da stanje ostane isto kao što ste ga zatekli, dakle kao u proteklih 1,5 dana. Zahvaljujem se. Hvala lepo. Svašta smo čuli od predsjednika pokrajinske vlade, ali nismo čuli da li je u pitanju ostavka koja je svojevoljna ili smena. Iz ovoga što je predsjednik pokrajinske vlade nabrajao dostignuće i doprinose Miroslava Štatkića i sekretarijata u poslednjih 1,5 dana, stekao bi se utisak, a vi me demantujte ili potvrdite to, da je on čovjek prezadovoljan kako je funkcionisao Sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnos sa verskim zajednicama. Ako je to tako, zašto gospodina Štatkića, zašto prihvatate ostavku njegovu i zašto on, što bi naš narod rekao, ide sa konja na magarca? Zašto ide u Zavod za kulturu Vojvodine sa mesta člana pokrajinske vlade, ako je sve to tako bajno i sjajno i ako ste baš toliko zadovoljni njegovim dosadašnjim radom? Ja sam ubeđen da je to potpuno drugačije i da je u pitanju smena. Ako je to tako, potvrdite ili demantujte za ovom govornicom. Ako je u pitanju smena, nemate čega da se stidite. Našu podršku po tom pitanju apsolutno imate. Više puta, ne u maniru politikanstva, jer nam to apsolutno nije manir, to je manir nekih drugih u ovome domu. Srpska radikalna stranka je žestoko politički napadala ono što radi gospodin Štatkić i Sekretarijat za kulturu i od prvog momenta smo rekli da čovjek otvoreno favorizuje umetnost kojoj sam pripada, muzičko stvaralaštvo. Nemamo mi srpski radikali ništa protiv muzičkog stvaralaštva, šta više, ali smo mišljenja da je potrebno ravnomerno deliti sredstva svim granama umetnosti, a vi ste isto tako svedok kao potpisnik budžeta da je gospodin Štatkić od celokupnog budžeta za kulturu polovinu gura u muzičko stvaralaštvo, a ovu drugu polovinu u ostale grane umetnosti. Po našem mišljenju to je nedopustivo. Potrebno je uravnoteženo deliti sredstva svim granama umetnosti, muzici, filmu i pozorištu i književnom stvaralaštvu itd. itd. Drugo, ajte odgovorite konkretno na pitanje da li je u pitanju ostavka ili smena Miroslava Štatkića. Ostavka je. Znači, vi ste zadovoljni, iz izlaganja vašeg, vi ste zadovoljni praktično onim što je gospodin Štatkić radio, pa nije jasno zašto onda niste tako sposobnog čoveka zadržali na čelu Sekretarijata za kulturu i kao člana pokrajinske vlade, zašto ga menjate? Ako je to tako bilo dobro u prethodnom periodu. Da li ste zadovoljni kako radi zamenik pokrajinskog sekretara Nebojša Kuzmanović? Da li ste zadovoljni onim
kako radi gospodin Zoran Hadžilazi. Njih ljude ne možete zateći na radnom mestu, nego po okolnim bircuzima i kafanama, gde se vodi kulturna politika u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Potvrdite Hvala vam lepo. ove moje... Hvala vam lepo, gospodine Vučiću. Hvala lepo.